Hello, Hello, pagkanta kayo, Eucharistia, dangdangay. Eucharistia, ana santuan, taraon, bibiyag ganay langitan, sagot ka, ti Diyos sa naing daklan, sakramento ama kay salakan, Eucharistia na santuan, taraon kaya na Diyosan. Dangdang ay sidong ilay, sinalidong maay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulog tay. Eucharistia panagyaman, iti paramor ti Diyos adi mabilang, parikot wenno liday intay iraman, italek tayo ti biag ken masakbayan. Eucharistia ana santuan, taraon tayo na Diyosan. Dangdang ay sidong ilay, sinalidong maay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulog tay. Eucharistia intay rambakan, sakripisyo ni Jesus matay sa lakan, ipagpatay na ken panagungan, dagiti basbasol tay inna pinakawan. Eucharistia ana santuan, taraon tay ana Diyosan. Dangdang ay sidong ilay, sinalidong maay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulog tay. Dangdang ay sidong ilay, sinalidong maay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulog tay. Kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulog tay. Ken Jesus agtulog tay. Thank you and God bless. God bless you too, Father.